Julai ta igam sumwa viral ma jing Sadar Hills Kangpopi District Hangzol Hopi Mona Hiji Numei Khanin Va Jaila Dawma pa zinei ni asa ali so na chu in hel so ke dio hi a hen tuni kho a hen hiji thu a hi khang tha mi izat ham khat pi in ki gyal do na ai lo wale nunga go thang ki kar relationship iman naw ba ko na khang tha te in ipizil do the mam ti tuni kho a ina ta lang deu hin tin ai chung cho na jong ke ma ten jong agu a kazol zawong kazol lo mai te lo le mi tampi jong azol lal khat a hin hitabang ho hi adi a agu a kana ke pa pi jing tu chunga thilsu hi thu cho metale aphat chi ma sa jong ruthi kiti isopino le ama insung ke ka thu yong chu in he so ke o a hin ichi ruthi jong youtuber kha jong a hin aman jong hi chi anangai kha hile asilama gyalawa mi in kho bitil kho na anei pa jo hi ike pa pe de win jo timna ikene win chuting ta jong le tuni khwa isei dio hi tu chung ahong viral video to phat an masa ana chi sa heta jong le kalunga ka ko jing ka sei do lo tuni khwa ang tha mi tampi til kho dinga ka sei nom ruthi te in sung din mon choi ai le akhat na tu chunga thil su hi imoso kevin Sadar Hills Kangpopi District Hangzol Mona hin video ahung umachon anunga hi mo pale mo nu to ba chiteng tal amasanga hi no me khatin la sai heji ala sa achu kapmai athu ja zo si chun I het udan chu hechilaya adoma pa khu sorry hechilla sanu to hechi mo pa khu kideya ai wanga chu mo pa anaw pa anabeit ahung be kha ta ja chu amai anaw pa jiding nu yo chu accidentally akichen pi dana mi tampi I het away Licha cho hong ki to le hin ai le tu ni khwa hin mi in sung thu lam chum thu ipho ke wa ise no ma hi po in ijilai la sanu hu koi madang a hi po in he so ke de hin gospel artist single phalnu ama hin tu le to azong adia Sadar Hills langa ko tu join artist ho azong hi zaw jinga tale adang dang pathin thul la nasta ki mang chami mi hat kha song a hin artist man cha thei kha hi in chuteng ta le mo pa khu amin sei nia ho hin ama ho jong hitia hi pathin tha ki mang cha hi je ba hi ki mojing a ki khyo lo wal ki am ki mel het to a hin ai le athu dan le iza kai ho hi achi na cha ya chon amhon jo ima cha sei povin tham khat thu ki za dan le imu dan chum hijilaya jang italang ta bin avela ga sei ket lang hijilaya aki chang te ni hu adi ta mo pa hu sei nya hu ama anaw pa ta jo ki chang di ai anaw pa hi thinaman ato na hi accidental ya au pa in jo na pa din moni alo a hi ti ach mi tampin ke hi ai le hi chi a cho sei nyau chen a hi ngai pi along se ta jong cho da la a anaw pa alwa in song din mon diu gel khona khan kholoji atho a hi ta chu jinei ai ama ajinei na chu adawmanu to ai se artist pharno chu a hin hichina chu ali yong so ala sa na chu vai ra na so ane hin
i macha a hi po in ei ho in na sata i viral sa wale hung ki thanga i het lo wai ai pi chu hita jong le hap be i be bol po hitin mi in sung ka thu inai sei kia sei wala the a hi zen her kham khamu new sa ki mu kalwal i sei the po bin i sei no mo chu lunglen ta pang artist no nunga phal nu a hen chateng ta le alang khana sei niaw adong ma ngai ta ada la in sung khan khoding gyal na anaw pa din mun alu kit he cho ho lunglet na nei pa tu ni khan khang tha mi jan ma pin til kho na ne uite hi chi ama ho thu ka la chu adang kitil kho na isei masang ugen in za kai min pa bangin phat na chi masa hit ruthi te in sung long chu he to hin a ki tu le ka sa en hita ba ho he kamu na hen kalung thim sunga hen na sa tain e ke ma tang challenge ei bolen hi chi challenge si khang tha mi jam khat ken challenge ka bol nom ki nai tu ne video hi chi kan si mai hita ki na chu ruthi te yang chu ivet na le in het ma bang pa ha sei be se ta bot het sa oi na sun aloi pa azipa sipai a hen aman thi na a hin to ja chu a upa din mun loading in anaw pa hong ke pat in anaw pa in a upa loi nu chu khan kho in aziding akesim ta nei tu lai ta jong YouTuber ai honin YouTube upload akimin cha mel di ta jong anei be hon tai ti tho ki jan hi jong hi ai ruthi te in sung to tu chunga athil so hi evela le hen mi tampi asei si adem jong kyum mai the ken wang ka gyalin ka ngai to ni la pa cha na sang ta ka pi ni khan khu chi chi thil ke bol da ni khan kho bol da ni hi alin le jingin mi kon khat zo chi loi alang khana aphat mo naw chu thu chom he ta le koi do oi ten hi cho chu hi chi ka la khan kho a tho pau hi kitil kho da le pa chat na chung mi tampi in tu lai a se gu chu azi au pa aso pi pa chino aso pi tang hat pa a ki chen pi ki to mi tampin imaji bi nei chateng ta le nu mei ki ti chu pathini mei thai ringa hen si me ki ti 80 bi nei zia hin nei ding itam khona wang si pe azi pa thi mas ma le mei thaya aum jing le ki chai iti bi nei tuni kha se num de hi chu he lo e ka so bi de mei thaya na hi nom le na hi ding mei thai na hi nom ta lo wa na in sung mi te ta kyau tu na dung zui au ma a hi ale jinei ki jong chu poi lo hi bible in azi lai si a chu hen wa nga in azi lo te ngal ama nu ham ama pa ham khat chu a ong thot he dis hi chi ki sei wa ma chu izi to mo ki hen na ki mo na mo zam ma pasal dang bela de mei dang ta ki chen ning ti na jong hidi lo e chu wal be se chui lo e be sa na e izi ham khat chu a thi a ele ane mei nu chu chapang na lai nunga asel na lai akum nong dong cha hin na lai ding ama chu ji nei theu hi kit na lai aina sung mi ten jong ei boy ji nei yin ati ano no jing ama chu ki ge la le anei chu ase lo a ki ge la lo wa ke hi de hin mei thain ko mang kum thung ke tangi ati a ama ki yan ama thui hi chi lai ka anei nom le anei ding anei nom lo jong le anei lo ding hi chi ka la chu pathin thun jong na sa ta in tempo in se yong se ba po nei ai le mi tampin idek mu chu zi anei ding azia thia le mei thaya thim pagonga thim hen ti ai ama wang izi athi te nga le hen nu me hen lang pasal jong le ong thol ki tan in sung mi khyo dong zui le e ma lung gel dong zui a chu jidang jong nei chu asit na lo hi ti hi achom lama iga asei do oi isu bi pa si khat
ka aki chen pi kiti yang chu Bible in nasata in jong record a ball point hi jong le khan khu I tho wai e ji khan khu ki tho chu a boi hi de lo wai nu mei nu ham pasal pa ma chu aji athi nanga midang to aga ki chen nai le hi chi pa ham hi chi nu ham chon aji nei sa to ki chang hi to to wai ai le aso pi pa in ki chen pi jong le aji nei sa ki chang hi tho to in aji chu Bible Second Timothy bung nga chang ko lang be na le kum som gup no ya mi hi lo che nei tha ya su the hi pasal khat se ji a nei mi ati mei thai ki ti e ho en tu la ya aji thi pot pot hi mei tha ya iti le Bible a record chu kum som gup noi lang si hi mei tha ya na sim lo lai de ati ai chi chu he a le tu ni kha nupi han ta mei thai tampi a igyal ho chong hi mei tha ai lo lai yong o me hi Bible record tung ju ya chu Bible record tung ju ya chu kum som gup chung lang mi bo hi mei tha ya ji uvin kum som gup noi lang ho hi mei tha ya ji hi lai win ati chele chang som lang chebe na le thil pha bol na sei phat chang kho kha ji thim sa jin dot thim mi thing te kyang sil pi sa ken te ya so ki thopia imalam zo siam thil pha bol na ki pom pi mi hi ding khang dong mei thai ho wang pan sa da izina mi te le zinei ding adei cha ting le Krista ding mo lam ten aum do jiwin ata asan masat pai laka ji un thim achan lo ji chu chiti lovin jong thasit apanun intin a kholai leun thasit kiu se lovin amu thim kam jiwin seiding lom lo to po se jiwin e jon khang dong na lai ho chun ji anei jo wa cha hin diu in sung aki po wa mel ma chu thilsi bol na phat adei bang api lo hel deu hit ka dei zoi ati chu Paulin Timothy mana sei na chu in pi le sam Bible im wa chu kum som gup noi lang hi hen lang aji thi nunga mi tampi hangdong cha na lai chu amo chon set aga bol ba alam do wa ate pu ham ain sung mi te long le lwan nu mei dang alu pi a pasal lang to hin ko aman sang cha thep chanin ama jang ki tup selen jidang nei ki han ki tup selen cha nei han ti chwa de e ama bang Bible ase ba as nei te ding on ti na hello inei ta on le ma thu inei lo jong le kho de lo in sung mi to kyau dong zui ta le e pateke cha e kyau to pa na le a boy lo hi ti pa hi sei do no me ai le tu ni khwa khang tha te en hitabang ruthi te video ana viral ai en tu chong video home viral ai I cha khang tha te mi tampi mo do chu kelung sit nunga go langka relationship man dan hi ithip dio khang tha te in khowa hi kelung sit ngai lu na ibol na chon dan khan dan chong na sta ithip dio ba hi tu ni khwa I ta lang no pe dei tu lai khang dong tampi in mi hi bang sa khan kho thu a ki ngai lu lai ta e ho a ki dei a ki ngai ho jong time pass a ki ngai loi Facebook WhatsApp internet na ki mo to lo la ya ki ho wa ki ngai loi ki khan loi sex video call ball loi ai la varle hi ta chu sex boy tho loi amel si lo hi tun kha si ho hi ta bang ho hi igam suma tam mai tan awareness ingai chat mo itabang isay tinga le tin pastor PPT thu na say event PPT tin thu na say itiji binai isu hilo oi midang hi cho hi school dunga class ane ga metai subject ane ga metai cookies mi ten itabang oi say di ikiza pi na la eu wang isay lo lai chan wa igam suwa itabang bol hat pen te ikit bin inat na oi je te lo tai tuni khwa thil so hi itabang thil so ha na le ki ngai lut na ki long sit na hi I chana iman diu ham ti pa hi atha be a etil khoj ki je etil kho khang tha te mi tam pin to ni on ki til kho na ne diu chiting tar khan kho ki ti hi relationship ki ka ai khan kho sa ngai chu ki ngai lut ki long sit na ti ta sa ngai chu al he ma ki ngai lo ding lung si ki ti hi hin na thei chu lung si ki ti hi thi na thei yong hi ki te ka so be de May tampi in go lang tampi at anop na ma hin ko ata sa
ade de apia pasal pan in dala le neme no dinga ki thana bailam amal ama suisa ki bola ki um dala we golang tampi neme tampi time pass ata asa du chat mana hitai akika ona pathin pansa luma time pass bol le mi tampi jong ki um dala we ejinai adia khang tha te in relationship chung changai het diwe appointment i chon diu dan appointment ni ipiham first timothy bung li chang som le chang ni bi se yang na kum thok na chapan chu koi ma na sam sa hin a hin nang man thulamin nun chan khan chanin ngai lu na in ta san chole thenalamin ata san wa be joiding in omit ati chu tuni kha video hong viral te ni to hin itu se diu nyaw kha akitu se point na ti mai te su ai wa i se na mo chon amo khan ho alu dan le ki ngai lu na a dan chuteng ta le kitchen na alwa le ki de na hit ta bang ho zo siu adin khun ivet na le a hop su ke hi china hi ki ngai lu ding dan amo ki ngai lu dan ruthi te in sung khan khu tho dan chuteng ta le artist phalnu tin muna ama ho in sung ki ka khan khu ke tho da ni ivet na le ki ngai lu na khan ho hi apoi mo da ni e jil do sawin hi chi nai khang tha te in khan ho kilung si kilung ki ngai lai suma lo khan ho le lung si ti tai tho ji ngai ti pai i sei do no kani i character christian khang ta ten i chon dan ti christian youth etiquette i he do ngai ni tu lai din mun hi ivet na hi le in sung hi han ja thang hi han chole nam sung hi song le khang tha te hin mo po na len ta ane yeti isu min lo di wi mo po na len ta ane yeti ki mo do ai ton i gam sung o hobung la hi ivet na le hi lagaw lama tha sam na len ta aki mo do in i chi tha sam naw hi nunga ko lang hin khwa ko na hung ki patai tai ti akelang ni christian in sung bul ki phu do na foundation hi ahung la sam ta ni la i chin hobung ki wilovin i nam sung atong khatan pathin dei bang ta christian hin ko mani a se dan aum do ta ni tun i hobung sung le i nam sung wa hi thil phalama machal a do theina dinga hin khang tha te mo po na len ta ni ve ti isu lo de wi pa chat le kilom ta hin ko man dan ding ki ti hi khang tha te ho chi la thip chi hausa chi an nei jing te kel hilowi zalhanga hin dan kilom ta hin ko kho imadang ai pon pathin adawala pakai pathena ki ngai sing mi ho akon ai ti sei do no ven bible nawa usu mi ho mit akilang han chuting mi hot wana ta pau chu a hin wa choi dik a hi ati chu hang tha ten i chi pyo ngai ni tunin in so e ko so inam so aung khang to thi de khang tha ten i bol de he di wa thil phabe awmin i sei dik wi akhat na isei nun su zinei ding chung chang thui khang ta ten gia lo hite isi zinei ding chung chang a hin ama sa pen he ding chu nata sa kum kelet ngai ita sa kum kri inga nga wi sam number som ni le segi chang li la chang som le chang li in a sei chu wait for physical maturity khang don he ding chu kitchen ki ti hi mo po na len ta hi ta za hi chapang khang dong kum thing do wa ding ai pon lung thim le ta sa khet wa ading hi jine hi isu ni lo de wi mo thanuk mana mo jine ki ti kana abai lam ni kum thing lo wa jine ho hi jine ja wa ha san na hong thong ding ho chu i ma cha kial ma san anei the po win pu phunga ha san a in tu ti ule ahong ki si chiteng ta le ki ngai lu na ahong la sam jin in sung win ahong so lo ji hita bang ho hi a hin tu tiung le koi ma la ango athai povin agyal na lak taw abing ji nunga lai golan la hin thangai ki ji ta ni nunga golang ding in jinei phat aw mi ni hi chu example nunga ho ding alhom pena kum som ni hi ding chole golang ding a alhom pena kum som ni la nga be hi ding angai ni isun nungle ikisi sa nga hi ikumo nakum kiven athin daw la khongai ta din nga ha ni pakai pat saung thong tho to ding ti isu mel lo de nu le pa phal na ho inga do de ei ma chine ding ki mo lo ding wait for parents approval abakut pong ni chang to men sta
hit sung chang e hil oi e ho in relationship hi himen ki mo sim thu dai ki kya le bible hoi ta ari court so ke dai bible dong jai ki ngai kilung si bo la wat ichi hi le ka so video ki de kilung sit na hin kwa long hi bible a sein bible thu ta pan sa hoi ta igial je dio apoi mo ni ki chen hi pathin lo pi na ding a hi ti hi e het chit ta ka jinei ding hi gyal lo ding neu pen dong mau nei lo ding hi First Korean bung som chang som tunen na sa ta ai song chang e hil chu Christian nunga go lang ho tuni kha he dik chu ki chen ke ti ta sangai cha su bol hit na mai hilowa pathin lo bi ki phon do na ding jong a hi ti he lo ngai ni ki chen chu pathin lo bi na hi the na ding a hen kin thinga ne ki chen ran ni angai hen kin thing ta be a hi the na ding a jong chu a ki chen ring nang ni jong pathin mit mu ana thil ran ni angai ki ni hiting chole pathin lo pi na hong kilang do ding na in song pathin ma puina na chan ran ding pathin lo pi na chang la ki chen jawa in sung hin sim ki ti hi pathin ap commission fil ran a hi ti kher anga yan hi chi na vision a hi the yo ka hi ji na mo nei lo ding na nga hat ding angai le ka so teo pathin ap unu pa ki ngai luk na kitimat na ding in kin thing inga do deu khang don la ya kitimat nu pa in khuman ki tiong hi oi ta izam san dio ituk tiu ai pathin nu mai la pasal ki ngai cha na sexuality hi van noi chon sit hung lut masanga pana athinga ana koi sai ije pathin thil pi thu pi ta hin nu pa hin khu amanding ai na pi oi ain la ije ki chen masa iman cha le pathin thil gon hitalo chon sit chon thang hoi fornication ki ti cho hong hi ji ai ije khang tha ten he masa do angai ni chaten ta je iji zon thang hoi chon sit hin tu lai nunga ko lang khang ta hin ko hi adong la ya ana phu la man lo so ga ma pathin agon pi thi lo pi ta ho chang la a tha khang no ta pi yang aung gam ta iji chen nam sunga Christian khang dong on iji nu pa ki ngai lu na man chai a thinga i man cha the na di vin inga hal ngai ti i sei do no ni chu teng ta le hin human dan aki tuk thei pe na man ding hi Christian khang dong khat Christian nunga khat e hi ale thin na ta sa chong thin na lagaw lam ta sa thin na e ma ti chong thin na ate ke cha ki ve tu ma character pushing las ata oi ta chi thi angai ni khang dong ho tu ni kha hin kya loi ten zon thang hoi ki ti ho akunai iki kang se di Koren thot khat na bung gup chang som le ko me cha chang som le ge nian zon thang hu ya kunin chang mi chon se na zo si hi ata sa palama a hi zon thang hoi bolwang chu ko ile ama ta sa chunga chon sia hi ati chu pasal khang dok kum som le ni noi lam ho hen nunga abet nom na hi ani hi la yo win mi chingwan a sei da na chan adia kum som le ni chung lam feeling nei na thai ai nei tiang le bo vet nom na ai nei pan jiwe aji chu pathin thil gon dan hi mehem lo vela thil neu khat pituitary gland kiti khaden na ato ji kum somleni a hi masangin hi chi hin ima atong pon chu in kum somlen ham somle thum ham hi tabang ho a ki pana hi chi thil neu hin mi him ta sa song mon dina mi cho tho the thil khat hormone tia ki a hin sol do a hi cha chu pasal pi hin na ding phat hong ki panai za noi le pasal hin bi vela amul ho mel sit na hilowa a ke the lai hong ke ding a o ho hong pi za min tin chole i tha ho jong pha tin pasal tha na cha hin ken pan ji nunga khat jong a tho vela pituitary gland chon numei pi ring khat a hi pan ding a chon mi cho tho te thil tam ta hin so do in pi ling a hi a hong ke pat na ding a chon thasya period ho a hin nei pan ovin a kong ho a hong le ni chole anaw an te ni jong a hong khangin ja khona ju pasal nume ngai cha na hong ki pana pi ling hong hi ai a hang pin kum som le ni apat kum som la ko som ki ka sunga hin pasal hele nume hele ki ngai cha to nei a ha be sa nei
hi ta bang ngai chat aum ting le ta sa kiu ato khai lawa lung yal jang ato khai iza chu hi ta bang pha he satanin khla ago jing e ti agom kum hol jing e ti su hal dewi Christian khat hi na ta sa in hi chi ngai chat ai nei te nga len iti yom de khang don lai le hi chi ngai chat nei hi fa ai umei ai hin as a Christian khang don khat ya chu i choi tu tang thi ai tu thang i tu tang de angai ni tu lai nunga go thang on hi chi ngai chat su barit na ding ai hin sex lama akipal akitamin di da se ding in jini ma sa sex akibol ki ti hi chon sit na len pe ai patin le khabu thi in jong apum phel loi ti hi first Thessalonica bong ni chang thuma ki moi English tu changa fornication ki ti khat le adultery ki ti khat aumen hiteni chu e pawa son na tin akide hizong le jinei masanga kitima na cho fornication akitin jinei jawa azi anga zon na cho adultery akitini ahoi chuchi hizong ani a cha ki da omche hangdong hon jong hi chi chung chang thui hoi ta he che ngai mom mo hin ka jinei masanga kaloi ka pai ho thase kana za azi ho chu tuni kha hi ka ki si tai nati ka tuni kha thu ki se la ki so pa te ke cha ingai thiam diu ate ke cha kha do na inei diwi nunga go than la ya kitimat na nei kon khat akilung si che nawin kon khat wan chu kim mu da na le ki za chat to na anei lo jibin ki tuk ten tena ki bol hom jong au min accidentally a ki bol kha jong nunga go lang atamini ki tuk ten hi han lang accidentally sex hi jong ani a chu sex ai chen a zonga ai ran ni chon siri pathin adei pone kitimat na hi long sit het na dia pate ding ai pon ta sa kitimat na hi midang ding helowa a ki cheng te ni se ki pa na dia pathin thil pi ai zoni thangdong han hi chi ho a ko na hen ki kang sen lang exam de we na ki control mo khe wa hi le ji nei un asu ti lo le pathin lung han na i chong mai chu kha ding tu lai van noi het ite sai ding ham athang hoi be se lam izot khil tat le ku khwa thal na ding atam tai nunga khang do hon chong ini u na ni na pon ho ikui tu tiu kiui tu vin a ho do pha jang hom ding ai pasal ho jong ui gu cha i ba lu de si al bang in chon chi do ma na ni u jong le na ni wai tan lup hom le ding i gel lo de lup hom ki ti jong hi ki mo bol thai ai pon kui man em pon te hung o tu ni khat nom sa khom he te tin ki ko le hi win ki ko le lo de pathin amu ai ti nei ma sa sex nei ape ta ding ma nom na tin anu ku wa tho ha ai hi za chu khang dong hoi hi tabang thu hoi tu la ya normal a e koi lo di we serious ta ai john wall hi be win pathin ade mo poi ti ai ta effective we so to ni ko a video deng hi chani chon anangau he tin isu piter niu thu ho hi ama sa chu supinu ruthile insu mi te ang pai la chu kalong tim so hai ken man kan ke pa kana po na chu teng tan le ki dang kana sa kana koi thim ben hi to ki to chuna tu chung video khat ang viral kit ja chu ke man jong o hi ta bang egam sum wa hi ki sei do an khang tha mi jam ka pi ki til ko na nei le ente o katia ama hot ama te ni in sung chuna khan khu dan le thil ke bol dan ho hi sei lo the kai poi ti a chu tun ha ke man da khang tha te in ki til ko nan ni te ti a chu in se we in tin relationship ke ngai ki long sit chung chang thu a e ho lim na wa pathinin pathe e bu pi han lang khang tha mi i zaram khat pi jong isim ta nan ne be jing tau han